Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Windande men wattore 19. Eɗen janga alkulal ta mangal e ta tokosal no masirte. Mi winemo noon pular ummorto ko bange men nano faye bange men ñaamo. Nden noon masɗe men pular ko joyi kaaɗi. Woodi ko mawɗe e tokose e pooɗoje hatta yaltani joyi. Ɗo so ɗiggi a yalti e majjere ko wiyete masɗe pular walla wiye laaɓɗe daɓɓe e laaɓɗe durtaɗe ko gotum. Joni jangen windande men wattude 19 a mawɗo e mawɗo i mawɗo o mawɗo u mawɗo a tokoso e tokoso i tokoso o tokoso u tokoso. Ngara pooɗa a e i o u t mawɗo t tokoso ko ni foti. Ko jangate e t gasi gasi. Heddi ko ganduɗa no masirte masen ta te ti to tu ɗon timma. Ngara pooɗa mbiya ta te ti to tu ɗon timmi. Ngara hakkunde mbiya at et it ot ut ɗon timma. Ngara pooɗa mbiya at et it ot ut ɗon timmi. Jippoles mbiya tat tet tit tot tut. Ngara pooɗa tat tet tit tot tut. Alkulal ma t timmi. Ngal ɗo alluwal sa ɗigginigal andu a serti e majjere t so masama koni foti. Alluwa kala janguɗa gaynuɗa andu a serti e nden majjere ko jangde codol mbaɗan mami. Nden noon ƴettu kuƴol ma e karnema mbañotoɗa janga ɗigga. A hoolaki hoorema ƴewata ko camorɗoma ɗakkoɗa sara makko o holluma o walluma jiya lawol. Bisimillah jangen. Windande men 19 a mawɗo e mawɗo i mawɗo o mawɗo u mawɗo a tokoso e tokoso i tokoso o tokoso u tokoso. Ngara pooɗa a e i o u mbiya t mawɗo t tokoso. Ɓe mbiya ta ɓe mbiya t ko gotum. An tan ko ni windirte. Ta mawɗo ta tokoso ko ni windirte. Ta te ti to tu. Pooɗa ta te ti to tu. Hakkunde at et it ot ut. Ngara pooɗa at et it ot ut. Jippoles tat tet tit tot tut. Les tat tet tit tot tut. Ɓamtu. Windande men 19 a mawɗo
e mawɗo, i mawɗo, o mawɗo, u mawɗo, a tokoso, e tokoso, i tokoso, o tokoso, u tokoso. Ngara pooɗa a, e, i, o, u, t walla mbiya ta, mawɗo, ta, tokoso. Ngarama senmo mbiyen ta, te, ti, to, tu. Ngara pooɗen ta, te, ti, to, tu. Hakkunde at, et, it, ot, ut. Ngara pooɗa at, et, it, ot, ut. Jipoles tat, tet, tit, tot, tut. Ngara pooɗa tat, tet, tit, tot, tut. Alhamdulillah timmi. ƴettu kuƴol ma e karnema mbañitoɗa janga ɗigga. A hoolaki hoorema ƴew camorɗomo ɗakkoɗa sara makko o walluma ha jiya lawol. aɗa yamana walluma noddu en e 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya whatsapp o ngara caggira saggere ma a saggani ko ɗum jinmi. yo Allah wallu kadi yo Allah newnu ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah yaya li kola Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wassalam.